nathi sakudumo lonke luze kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi wonke siyabonga uthando lwakho ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Hallelujah. Amen. Singahlala phansi bancane. Siyacela ukubingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Amen. Bangcwele egameni likaJesu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele osesinikeza ithuba lokuthi sizothandaza. Ithuba nje lokuthandaza umusa kaNkulunkulu ukuthi uzokhuluma nomzali ngakho konke ukukhathazayo futhi uzokhuluma nomzali okuthandayo ngegama lenkosi uJesu. Ngiyabingelela abazalwane bonke abomama abakhona phakathi kwethu abobaba abakhona phakathi kwethu nabantu abasha ngegama lenkosi uJesu. Ngibingelela nobuholi bebandla obukhona phakathi kwethu ngegama lenkosi uJesu. Bese sibingelela abazali bethu bengekho phakathi kwethu ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyacela nje sishale ihlombe, sibashale ihlombe nabazali bethu, sishale uNkulunkulu ngabo egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela nesithando sami unkosikazi wami engekho phakathi kwethu namhlanje, kodwa ngiyadla bakhona uyangithandazela ngegama lenkosi uJesu. Ngiyacela naye simshayele ihlombe Hallelujah. Siyabonga abazalwane nje kuzoba kule nkonzo njengoba sengishilo ukuthi umnandi nje kuza kumzali wakho uzokhuluma naye. Ngabe kuthiwa yena ebikhathazile athi letha kumina yena uzofika kwenze konke. So nje kumnandi ngegama lenkosi. Mhlawumbe ngithathe leli thuba ngixolise ukufika isikhathi sesihambile kancane. Inkonzo ngena iqala ngo4 sengiphuma ngayo emsebenzini. So bethi ngizama ukuphuthuma kade ngifika lesi sikhathi, kodwa ngiyabonga ukuthi ngifikile ngegama lenkosi uJesu. Okukhulu kunakho konke bazalwane, ngamthanda uJesu. Ukuphila kwempilo yami uyikho konke kwempilo yami. Ayikho into engingayenza ngaphandle kwakhe. Nakuba ngimile kuze kube manje kumusa wakhe. Ngihlale ngisho ukuthi uma ngabe sicelwa abazali sizoma phambi kwebandla suke kumusa kaNkulunkulu. Angoba mhlawumbe sishimala kancane kunabanye, kodwa nje umusa kaNkulunkulu ngalelo labo sokunezela lelo thuba lokuthi uzoma phambi kwabantwana bakaNkulunkulu. Ayikho into esingayigqaja ngayo sithi singcono, kodwa sibuka nje umusa kaNkulunkulu usuku nosuku ngegama lenkosi uJesu. And even into esiyikhuluma lana asikhulumi nanento asiqhamuki nanento entsha, mhlawumbe lezi zoqhamuka kuthiwa insha ke lesithatha khona lokho osekusitsheliwe siphinde futhi sikubuyisele kubantwana bakaNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu. Sinenhlanhla ke la ekhaya, sithole iuniversity lapho sifundiswa khona konke. Siyathatha khona lokho sekufundisiwe siphinde sikusherishe ndawonye sikwazi ukuqhubeka endleleni sikhonza uNkulunkulu. So ke bazalwane, ukuma kwethu lana umusa kaNkulunkulu, ayikho into esingayenza ngokwethu ukuhlakanipha ngegama lenkosi uJesu. So nje nami angizukuthatha kade, ngizokhuluma nje kafishane. Okukhulu kakhulu ukuthola ithuba lokuthandaza bazalwane, sihlale ebukhoneni bukaNkulunkulu, sibe nobudlelwane, ngoba lana emthandazweni siyasandisa ubudlelwane bethu noNkulunkulu ngegama lenkosi yethu uJesu. Ngiyacela abazalwane sifundise lenkosi bese siyathandazana lapha emaRomans chapter 12 sizofunda khona uverse 9 sigcine verse 12, bese sifunda noMathewu chapter 6 sifunda khona verse 25, sifunda verse 25 sigcine verse 20, sigcine verse 29, verse 25 to verse 29 uMathewu. Ngala kumaRomans sifunde khona chapter 12 sifunde uverse 9 sigcine 12 ngegama lenkosi uJesu. Amen. Romans chapter 12 sifunda khona uverse 9 sigcine verse 12, bese boMathewu chapter 6 sifunde khona uverse 25 sigcine verse 29. Romans 12:9. Yeah. Uthando malungabi nakuzenzisa, nenyanye okubi, nibambelele kokuhle,
thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane, ekwazisaneni nandulelane, ekukhuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze inkosi, ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinisele njalo. Amen. Cela usisele baba. Baba, siyabonga izwi lakho entambama egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyamukela baba wethu ongcwele izwi lakho, simukela umoya wezwi inkosi yamakhosi ozokhuluma ngawo phezu kwempilo zethu kule ntambama yanamhlanje egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Bazalwane, besathi abazala sizoma lapha phambi kwenu sidlulise leli izwi lenkosi. Kuye kwavuka lamazwi enhlizweni yami ukuthi sikhuthazane ngawo endlini kaNkulunkulu ukuthi ngezikhathi zonke asibe nothando lobuzalwane, sibe nothando olungazenzisiyo. Into engichazayo ngoNkulunkulu noma kule dispensation esikuyona yomusa kaNkulunkulu, ayikho into ethathwe yenziwa yaba umthwalo kuthina. Mhlawumbe makuthiwa hamba uyokwenza into ethile kuthiwa uzozama kokusemandleni ukuthi kube wena owenza leyo nto. Ufika athi uNkulunkulu hamba uyokwenza into ethile, aphinde futhi akunikeze into yokuyenza. Amen. Lento athi uNkulunkulu asambe siyoyenza, ethi uthando alingazenzisi, hayi ukuthi sihamba sofuna mhlawumbe uthando somewhere olungazenzisiyo. Sizothatha semthando lo lasithanda ngalo uNkulunkulu ngoJesu, esinikela ngoJesu ngentodana yakhe ukuphela kwakhe. Ngamanye amazwi isikhathi sesikusola singabantwana bakaNkulunkulu manje asisahluphi, akusesiwa amandla ethu ukuthi sithandane ngothando lobuzalwane, kodwa sithatha semthando lolu uNkulunkulu asithande ngalo, sithembele kuyena. Yingakho athi uma esehamba uJesu esephindela ekhaya wathi uzoshiya nomduduzi umoya ongcwele azohlala nathi phakathi. So akazi ukushiya, uzothatha kuNkulunkulu anikeze thina. Haleluya. Abesethi asambe thina siyokwenza into vele esiyithathe kuyena. Ujwayele ukusho kumpostoli mayimla phambi kwethu athi uNkulunkulu ufika athambe izinto ethile, aphinde futhi ayithathe leyo nto eyithatha kuwena, ayithatha kuyena akunikeze yona, aphinde athathe lento esikuwo akusize ngayo ngoba vele usekunikezile. Amen. So akusiki ukuthi mhlawumbe siphathwa amakhanda ukuthi uma ethi uNkulunkulu asithandane ngothando olungazenzi sibe nothando. Angiphindele uverse 9 baba Nkosi. Romans verse 9. Uthando malungabi nakuzenzisa, nenyanye okubi, nibambelele kokuhle. Hallelujah. Ilenkosi walithi uthando malingabi unazenzisa, senyanye okuhle bambelele kokuhle. Akusithe sizokwenza lokho. Impilo nje umuntu uyayithanda into embi. Umuntu nje uzalele ekuthandeni into embi, yonke into embi ihlala kuyena. Ukuze sikwazi ukuthi sibe nalokho ukuthi sikunyanye ukusithanda okuhle, sibe nothando olungazenzisiyo, silithatha kuyena uNkulunkulu futhi silethelwe ushiye thina ngomoya ongcwele ohleli nathi kuze kube phakathi, osisizayo ebuthakathakeni bethu, osisizayo kulokhu kungabi namandla ethu ukuthi senze izinto. Uyena osilekelelayo. So uThixo akasitsheli into angathi sizoyenza kanjani, akasitsheli into ezothi gcine sihambe sihluleke kuyona, akasinikeza into ewumthetho noma ezoba ngaphezulu kwamandla ethu isinde bese siyayishiya. Ngamanye amazwi uThixo ufike yingakho azawathi ezwi lakhe, thabathani ijoka lami nifunde kimi ngoba nginene ngithobile ngenhliziyo. uJesu yonke into adasiyenze uqale wayigijima yena, akazange abe indoda efike yadweba indima yathi ndizogijima nanka kamakhilomitha enizowagijima ibisithi gijimani ningagijimi. uJesu yonke into ayishilo athi hamba uyoyenza manje yilena yena aqala yenza. Haleluya. Uma ethi uJesu uthanda yingoba yena uthandile. Uma ethi uJesu uthanda isitha sakho yingoba naye uthandile izitha zakhe, zimshaya zimkhafulela ngamathe, zenza yonke into ezaziyenza ebuhlungu empilweni yakhe. Kodwa uma evula umlomo igama lokuqala likhiphayo uthi bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Yini emsize lapho? Ingoba wayegcwele uthando lukaNkulunkulu olwalufakiwe kuyena, noma inyama ibiphikisana nalokho, kodwa ngenxa uThixo uye wamsiza bese ethi yenza leyo nto avele akusize ngayo. So bazalwane uthando uThixo asithandane ngalo
olakhe vele sithatha kuyena senze ngalokho athe asikwenze ngegama lenkosi. Ngicela ungifundele uverse 10. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisaneni nandulelane. Hallelujah. uNkulunkulu sagcizelela khona lokho ukuthi asithandaneni ngothando lobuzalwane ekwasaneni sandulelane. Lolo thando vele yilo lasinikeze lona njengoba sithandana baze basho bathi njengoba singabantu baNkulunkulu asinayo neuniform ukuthi hayi gqoka nayo uniform ethile ukuze nibonakale. Kuthiwa i-uniform ngisho la ekhaya abazali mabefika kuthiwa i-uniform yethu ayiningi sino-uniform yokuthi siyathandana. So lolo thando aluveli kithi luvela kulo wasithandayo bese siphinda sidemonstrate ngokuthi sithandane ngalolo thando lobuzalwane bese siyakwazi sandulelane ekwasaneni. Umuntu omthandayo uyamkhumbula nangekhathi zonke nasemthandazweni yakho awumkhohlwa. So ngamamazi uThixo befuna sibe naleyo unity yokuthi sinakekelane ngisho emthandazweni ngisho edingeni zethu. Uma ukhona ohlangabezane nenkinga nathi sikhona lokho yini esihlanganisile sihlanganiswe lolu thando esathandwa ngalo uKristu. Ngokuthi uKristu esithanda ngendlela emangalisayo. Asifunde uverse 11. Ekukhuthaleni ninganqeni nivuthe emoyeni nikhonze inkosi. Hallelujah. Kumele sikhuthale bazalwane njengoba siza la emthandazweni sikhonza inkosi kwenza konke. Kumele lokho sikwenze singanqeni ngoba yonke leyo nto futhi akusiyo amandla ethu onke lawo ukuthi asonde nje uNkulunkulu yena besenza umsebenzi. Uzathi kwelinye izwi lenkosi athi sithokozise ngoJehova yikhona yena uJehova ezokunika ofiswa inhliziyo yakho. So masizendli ngababa uThixo sizathina sinikela thina ngalokho esikwazi ukunikela ngakho siyahamba siyendlini kaNkulunkulu bese kuthi yonke into eseceleni uNkulunkulu odila nathi odila nayo ngathi. Yingakho lithi lenkosi ke asikhuthale singanqeni sikhonze uNkulunkulu sivuthe emoyeni. Haleluya. Njengoba sivuthe emoyeni simkhonze uNkulunkulu nakulezi ikhathi zonke inkonzo athi sikasiye kuzona siyaya kuzona ngoba siyavutha emoyeni. uThixo uyasisiza uyena osivuselele ngothando lakho olumangalisayo. So yilokho kusenhlizweni kaNkulunkulu nakulesi sikhathi ayakube enhlizweni yami ukuthi asikhuthazaneni ngakho bazalwane ukuthi singanqeni sikhonze uNkulunkulu sivuthe emoyeni sandulelane sikhonzane ngothando uNkulunkulu asithande ngalo. Ngifundele bawamleli ivesi lokugcina uverse 12 ngegama lenkosi. Ethembeni nithokoze osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo. Hallelujah. Ithemba nje bazalwane lilodwa alisenze sithokoze. Kukhona izinto oyithandazele, kukhona izinto ebeyizethembisa empilweni yakho kuqala unyaka sekuze kuhlala isikhathi ezinye awakayitholi ezinye sewuyitholile. Lithi izwi lenkosi into egcinayo usikhonza uNkulunkulu uthokozile ukuthi ethembeni ube nethemba ubekezele ethembeni. Haleluya. Ubekezele uNkulunkulu ngelilanga yonke lento angithembise yona uzoyenza bese kuthi ke ekukhulekeni ungenqeni. Haleluya. Ubekezele ekukhulekeni. Kusho ukuthi ngamamazi indaba yokuthandaza akusinto elula, akusinto vele ukwazi ukuyenza kalula, akusinto ongavele nje uvuke ekseni ukuthi uyothandaza. Yingakho ezwalibeka lezi lenkosi ukuthi umthandazo udinga abantu ababekezelayo. Haleluya. Abayibekezelelayo into abayifunayo, abayazi into abayifunayo, abakwazi ukuthi noma ngabe kuthiwani kodwa ngizoya kuThixo ngiyobeka udaba lami ngoba ngiyathi udaba lami liyophendulwa luphendule emthandazweni. So bazalwane njengoba sizelana asithandazeni singaphezi singayeki ukuthandaza kodwa uNkulunkulu abe yikho konke kwempilo yethu ngegama lenkosi uJesu. Mase siya ngala kuMathewu masifunda ngalo Mathewu sizofunda khona uverse 20 uMathewu 6 sifunde khona uverse 25 sigcine uverse 29 ngizobe sengiyayihlanganisa ke inkulumo yami bese siyathandaza ngegama lenkosi uJesu. Amen. 25. Ngalokho ke ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani nangomzimba wenu ukuthi niyawembathani. Haleluya. Siselapho nje bazalwane njengoba kade ngisho ukuthi uma ngabe uyikhathaza ngoNkulunkulu ukhuleka kwenza yonke lento athi yenze vele nalokho kuyenza kwakho kungasuki kuwena kodwa kusuka kuNkulunkulu. Into ebalekile lana ke ukwenza ukuthi ke ungakhathazeki ukuthi kambe namhlanje ngizothatha ngihlanganise nani ukuze impilo iqhubeke.
uthi uNkulunkulu akumele sisikhathaze lezo zinto. Wena nje mawuhlele endlini kaNkulunkulu uzenelisa ngoJehova, wenza sure ukuthi usendlini kaThixo, wenza sure ukuthi umkhonze ngale ndlela uThixo ofanele umkhonze ngayo. Yena uThixo uzobe esehlangabezana nedingo zakho. Wena okwakhe akusikukhathaza ngoba uThixo yini athi singakhathazeki, ingakho wazi wathi ezwini lakhe wabeka amazwi la eBhayibhelini awu-365 athi ungesabi. Yingoba uyazi ukuthi once wakhathazeka into ezolandela lapho kuzoba ukwesaba. Once kwangena ukwesaba kuzofika ukuthi kufike zonke into ezofika engqondweni yakho ney'nqumo engesizo ney'nqumo engafanelekile ngoba kuye kwadedela umqondo wakho wangena ekwesabeni. Kodwa umqondo wakho make wabanjwa ekuthenini ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenzela lezi zinto ongakwazi ukuzenza wena. uNkulunkulu ngamanye amazwi akadingi ukuthi siyikhathazeke esazi kahle ukuthi ngeke sikwazi ukuyiguqula, kodwa kufanele sikhathazeke ngaye yena bese khathazeka ngezinto ezisehlulayo ngoba ayikho into ehlula yena. Izinto ingasehlula thina kodwa imehluli kuyena. So uma uthatha ingqondo yakho wayibeka kuye kukwenza uhlala unethemba lapho ithemba lingekho khona ngokubuka kwesimo sakho. Ngicela ungiqhubekele baba. Ukuphila akukukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho na. Haleluya. Ukuphila bazalwane kukhulu kunazo zonke into ezikhona nesambatho asikhulu kunomzimba. So kusho ngamazwi uNkulunkulu usibekela kube lula ukuthi impilo yethu kumele ibe simple ngalendlela ukuthi sithembele kuye ngayo yonke into. Kungabikho into ngayile ngizoyigodla la ngizamele ngibothi ngiyenze njani. Ngamanye amazwi lo mthandazo uzothandaza asithatheni impilo yethu yonke ibe sesandleni sikaThixo ngayo yonke into. Ngabe ku-physical, ngabe ku-spiritual, ngabe kungayiphi impilo, kodwa impilo yethu yonke ayidepende kuNkulunkulu ngokuphila kwethu bese sithokoza kuNkulunkulu ukuze yonke lemicabango ekhona efikayo ezifika lama-depression nayo yonke into efika empilweni yethu ingakwazi ukusithola ngoba sinendawo esicashe kuyo. uJesu ube yisibonelo-ke saleyo nto ukuthi bekuthi i-environment ingekho right ukuba ingathokozisa, kodwa nobezakhela i-environment e-right enokuthula lapho ukuthula ngekho khona. Isibonelo kwathi behamba besemkhunjini kuney'vunguvungu, yena wahamba ufika washona phansi emkhunjini walala waphumula warelaxa kodwa kuney'vunguvungu. So ngamanye amazwi impilo uJesu abefuna siyiphile singabazalwane ukuthi impilo iphambana nathi noma imimoya iphambana nathi, thina sizakhele i-environment enokuthula ene-peace ngokwazi ukuthi ukhona umnikazi wethu kulezo y'vunguvungu esuke edlula kuzona. Ukhona uThixo eyimpini esuke sibhekene nazo. Ukhona uThixo leso simo osuhlangabezana naso. Lokho kukwenza ukwazi urelaxa izimo zingathi relaxa. Impilo esiphila kuyo isikhathi esiphila kusona sinama-challenge ngendlela emangalisayo. Kuningi ukusabisa okukhona emhlabeni, kuningi ukungabikho kwethemba okukhona emhlabeni, kodwa nakuba sisenethemba ukuthi kukhona lesinethembayo owanqoba yonke into wathi akube khona ukuthula esivunguvungwini. Haleluya. So-ke sizothi-ke nathi ey'vunguvungwini ehlula kuzona nangu uJesu ewukuthula kwethu eyikho konke kwempilo yethu ngegama lenkosi uJesu. Ngicela ungifundele baba ivesi elilandelayo. Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekeleli ezinqolobaneni, nokho uyihlo wasezulwini uyazondla. Haleluya. Usaze uzoqhubeka. Usaze uyasifakazela kuNkulunkulu ukuthi akanibheke nje impilo esimpulu kanjani. Iy'lwane, iy'nyoni zezulu zihlala zirayithi, zihlala ziqhubeka nempilo, kodwa akukho lapho kuthiwa khona zinensimi ezolima kuyona noma ey'vuna kuyona, kodwa ubaba osezulwini uyazondla. Ubaba osezulwini uzenzela konke, ziyaphila. Uthi ngamanye ake sithathe leyo mpilo nje simple njengaleyo, ke siphile kanjalo nathi. Izimo ingafuni siphile kanjalo, kodwa siphile kanjalo bese lokho kuphila sikhululekile sithembele kuThixo kumenza kube uyena okhathazekayo kunokuthi kukhathazeke thina, ngoba thina sikwazi ukuthwala inkathazo kodwa uyakwazi ukuthwala inkathazo. Siphila impilo eshintshisene nayo noThixo. Haleluya. uJesu uthanda ukuthatha inkathazo yethu, uthanda ukuthatha usizi lethu, uthanda ukuthatha ukuhlupheka kwethu, uthanda ukuthatha izimo zethu engaphezu kwamandla bese siphilela zona. Thina bese sithatha impilo yakhe ekhululekile enokuthula engenakuxokozela. Ngamanye amazwi kumele siyiphile impilo yethu kungabi ngathi into nje esengasenkonzweni ukuthi hayi
njengamanje uJesu usithwalela izinto mase siphuma lapha eminyango sesiyayithwalela mase sifika emakhaya sesiyayithwalela mase sifika emsebenzini sesiyayithwalela sibuye mase sizenkonzweni sizothi Jesu uthwala mase siphuma siyathatha lokho kuthatha kwethu siyaxosha eminyango siyophila ngakho uJesu befuna impilo ukuthi siyiphile nje siqhubeke nayo ukuze sibe relax isimo sithi singarelax ngoba uJesu uyasiphilela so yilokho bazalwane uNkulunkulu athi angisherishe nani ingane zakwethu ukuthi uNkulunkulu ukhona ezimeni zonke asikho isimo esingamehlula ufuna siphile impilo esimpule siphile njengenyoni zona engahlwanyele engenzi lutho kodwa uNkulunkulu usenzela konke nathi asibukele kuzona bese siyaphila siphile kanjalo sibe nempilo elula enye omunye umshayeli wathi impilo yethu ayibe lula njengeyomntwana umntwana akakhathazeki ngezimo ezikhona akakhathazeki ngokuthi kuthiwa school fees sibiza malini akakhathazeki ngokuthi kuzodliwana ekhaya mangifika ntambama ayimkhathazi yonke leyo nto uma kuthiwa nje imali ingaka iyadingeka esikoleni ufika tshela umzali wakhe mayiqeda kumtshela umzali wakhe aphuma ayodlalela phandle ngeke umbonele kwestress kambe le mali ngizoyithatha uma seyinikeza umzali wakhe useqedile so noNkulunkulu ufuna senze njalo into esixakile sifike siyibeke kuyena bese siyarelaxa siqhubeke nempilo mhlawumbe kuzoba uyena okhathazekayo ukuthi kwenzakalani so nomzali uma ingane akusimbiyela ukuthiweni esikoleni ube sekuba umzali okhathazekayo ukuthi ngizokwenza njani umntwana wami akwazi ukuqhubeka nemfundo so ke nathi asenze uNkulunkulu kube uyena okhathazekayo ngathi kungabi thina esikhathazekayo ngento esingeke sikwazi ukuyishintsha uNkulunkulu asibusise ngicela ungifundele baba sesizwe la segcineni nina kanisidluli kakhulu na haleluya ngumuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibenye ngokukhathazeka na haleluya nikhathazekelani ngesambatho na qaphelani iminduze yasendle ukuthi imila kanjani kayikhandleki kayiphothi haleluya kepha ngithi kini noSolomoni ebukhazikhazi bakhe bonke wayengambathisile okomunye wayo haleluya uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso obuphonswe eziko akayikunembathisa kakhulu nina eninokukholwa okuncane na haleluya usuyabona ukuthi uNkulunkulu lasithanda ngakhona ufuna ukusisiza kangakanani ufuna ukusilekelela ngisho ekukholweni kwethu okuncane uba siphile impilo esimpulu ngamanye amazwi sengithanda nomhlawumbe ngekubambe kuningi engushoyo ukuthi asiphileni impilo esimpulu phambi kaNkulunkulu okukhulu kuzokwenza uNkulunkulu thina senze nokulula yena enze okukhulu haleluya uma ngabe uNkulunkulu simkholwa asingamkholwa lezi ezincane mhlawumbe zokuvuka mhlawumbe asimkholele lezi ezinkulu ukuthi uyena osezenza ngoba uyena okwazi kwenza izinto ezinkulu thina okwethu simkholwe ezintweni zonke uma ngabe ekwazi ukwenza lokho ekwenza emvelweni ayenzele konke azathi nje uSolomon wayecebile kunamakhosi amaningi ayekhona kodwa kuthiwa wayengakwazi ukumeshana nento uNkulunkulu ayenza emvelweni so ke nathi asibe nalokho kukholwa ukuthi lokho kukholwa nje kwethu ngakubona athi kuncane kodwa uNkulunkulu ufuna khona uzasisize akwazi usiphilela impilo thina siphile sithembele kuyena esithi ezintweni zonke esikhathazeka ngazo yena kube uyena okhathazeka ngathi so lokho besenhlizweni nami izandla zakwethu ukuthi ke asibe nalokho ukuthi ayikho into esizosenzela yona even lento uNkulunkulu athi asiyenze kulesikhathi esikusona lesikhathi somusa kulesikhathi segrace uNkulunkulu asinikeze yona senzela uyena okwethu sithembele kuyena ngamandla kaMoya oNgcwele waze washo wathi ngiyothumelela uMoya oNgcwele ahlale nani phakade uyasiza haleluya ukhona ikhathi lapho oyithola ukhathi ingakade umduduzi ukhona ikhathi lapho uyibona ngakho ukuthi ngikhathazekile angazi ngizokwenza njani afike yena njengocomforter afike akududuze athi kuzolunga izinto zingahambi kahle afike akukhanselishe ukuthi lapha kuzophuma kanjena izimo zingahambeli kahle aphinde athi ngizokusiza ukuthi kuphunywe lana ukuthi kuphunywa kanjani haleluya athi sekusizile ukuthi kuzophunywa kanjani lana aphinde futhi abe intercessor on your behalf haleluya so ngamanye amazwi impilo yethu uThixo uyenze yabalula ngalendlela ukuthi asidependele kuyena kukho konke ngoba even kwalokhu kuthandaza kasikwazi ukuthandaza haleluya
uyena osifundisayo uyena osithandazela kangcono ngomoya wakhe abe intercessor on our behalf. Hallelujah. Njengoba sizothandaza intambama sizomvulela ithuba. Hallelujah. Ukuthi kanye nalemthandazo yethu. Hallelujah. Emfishane yena afike ayilule athi mhlawumbe kwesikhathi ngenxa yokude bendlela ukuxaka abamndebele agcine sekukhuluma ongafanele abesefika yena athi hayi ubamndebele nayo indaba kahle hle eyisidingo sakhe abefanele siyibeke phambi kwakho abe intercessor kangcono kunathi. Hallelujah. So uyasintercessela umoya ongcwele bazalwane usenzela konke. Hallelujah. Akagcini lapho. Hallelujah. Uma kukhona isitefu ukusimangalela zisenze sibe guilty ngempilo uyafika abe advocate. Hallelujah. Athi ngabafela laba. Hallelujah. Ayikho into engaphezulu kwegazi lami engabafela ngayo. Hallelujah. So sizithanda bazalwane sithandiwe. Hallelujah. Sisentendeni yesandla sakhe uyasithanda ubaba. Hallelujah. Sinjengenhlamvu yeso lakhe akekho umuntu ongasithinta. Hallelujah. So mangabe sina endlini kaNkulunkulu sino advocate osinakekelayo ngendlela emangalisayo uyasisiza kukho konke. Hallelujah. Uma sakwenzeke konke uyaqhamuka futhi abe standby. Hallelujah. Uma bengasazi ukuthi kuzokwenziwa njani ubani ozosiza sekucima ibani. Hallelujah. Njengoba ilo chat ngiyicimile nje. Hallelujah. Uyaqhamuka nje standby azokhanyisa ebumnyameni into sezimnyama endleleni yakho afike umoya ongcwele akhanyisela. Hallelujah. So befuna siphile leyo mpilo yokuthi asenzele konke. Hallelujah. Uma sikhathala endleleni sikhathala ngazathi asahambeki uyaqhamuka abe ustrengthena akwazi ukusiqinisa ikhona indoda esiqinisayo. So sisazothandaza bazalwane asidepende kuyena. Hallelujah. Asithembele kuye ngakho konke. Impilo yethu yonke ayithembele kuye. Ingabe isemthandazweni ingabe isempilweni ephilwayo asithembeleni kuyena. Ayikho indlela angakwazi ukuyivula. Ukwazi ukuvula indlela kwasonga sibi. Ukwazi ukuvula indlela lapho engasavule khona. Ukwazi ukuhamba nawe ehlane abantu sebekushiyile nehlobo sezikushiyile zathi hayi sekuphelile ngosibanibani afika kugona ahambe nawe. So asihambeni nale ndoda kuyahambeka nayo. Hallelujah. Ukuthi bazothembela kuyo ibe ngumholi ibe yikho konke kwempilo. So sizazothandaza ntambama akukho into kumele sizenzele yona. uJesu ufuna ukusiphilela impilo. Hallelujah. Ufuna ukusihambela indlela. Hallelujah. Uma ngasahambeki ufuna ukusithwala. Uma ngabe ngasabonakala ufuna ukusibukela. Uma kukhona into ezihlaselayo ufuna ukusidefendela. Hallelujah. Uma ngabe kukhona into ezihlaselayo uyaphinda futhi afuna ukusihlaselela sona. Azathi umama ngelilanga ngathi usihlaselela izizathu ebumnyameni ngoba uyasithanda. Sizithandwa ingane zakwethu. Hallelujah. Asithandazi njengabantu mhlawumbe nje abazobheka mhlawumbe abazocela. Sizithandwa ikaNkulunkulu singabalungile uNkulunkulu uthi uma ecabanga ezulwini acabange ngathi. Hallelujah. So sibalulekile kungabi khona lodwa ilanga oyibona ngazathi wena ubalulekile phambi kaNkulunkulu. Ubalulekile njengoba unjena kodwa ukuthi sidepende kuyena. Hallelujah. So yilokho kusenhlizweni yami bazalwane sisazothandaza sekwenzeke konke impilo yethu ayidepende kuye. Hallelujah. Ikakhulukazi njengoba sibona usuku lenkosi sisondela izimo lapha phandle zikhomba ukubuya kwenkosi uJesu. Indaba ezixoxwa lapha phandle zikhomba ukuthi uJesu useduze. Okwethu asikhawulezeni esikwenza sikwenze masinyane ngoba usuku lenkosi sisondele kodwa singakwenzi ngamandla ethu sidepende kuye. Hallelujah. Uzosisiza ezintweni zonke akasoze asiyekelele nakulomthandazo wantambama asithembele kuyena. Hallelujah. Usisiza nje sesithandaza. Hallelujah. Usisiza nje sesikhuluma sakhona nongesikho sixakwe incindi ezegcwele nayo asisize. Hallelujah. Ngoba uyasithanda. Hallelujah. So sizithanda bazalwane ahlale sikwazi uyabona uma uvuka ekseni izimo zikushayile kuba ngathi into zakhe ayihambi kahle kodwa yazi khona okuthandayo. Hallelujah. Khona okukhathelelayo. Uzothi uPetro mayikhuluma ngaye wathi niphosta zonke ikhathazo phezu kwakhe ngoba uyanikhathalela. Hallelujah. Uthi uyasikhathalela bazalwane uzuthi asiphosa kathi sibeke. Uyabona ukhathazekile ufuna uyithathe leyo nto uyijibe kuyena. Hallelujah. Uyakhathalela. Hallelujah. So sinothixo njalo ke bazalwane osikhathalelayo ongasoza ashiya ongasoza asiyekelela uminathi. Hallelujah. Engumthokozisi. Hallelujah. Uyayithokozisa impilo yethu ngezikhathi zobunzima uyakwathame nathi. So lokho abazalwane besenhlizweni yami sesithandaza ukuthi asithandaze sinalokho ukuthi khona osisizayo. Hallelujah. Njengoba sisiza nje afuna isikhathazeke
indlela akafuna sikhathazeke ngakhona ufuna siphile impilo yemvelo, impilo siphile njengenyoni evuka ekuseni zingathi izothatha nje ihlanganise nani kodwa uThixo azondle ayilali ingadlanga. Haleluya. So uma ngabe uThixo ekwazi ukunakekela izilwane engenabo ngisho engenazo impilo engenazo umoya kaNkulunkulu. Haleluya. Uke wayisho wathi izilwane zinempilo zinomphefumulo nenyama kuphela azinawo umoya kaNkulunkulu. Haleluya. Uma ngabe uThixo ke kwazi ukunakekela imvelo engenakho konke lokho kangakanani thina singabantwana bakhe sizelwe uJesu saba izindlalifa zezulu saphila emhlabeni siphile ezulwini impilo yethu ifihlwe noKristu kwezasemazulwini. Angeke ahlala kanjani ungasinakekeli amanga kasakhalela nathi hawu Thixo akakuthandi wena kukhona abathandayo. Ayikho leyo nto. Usithanda uThixo ngothando olufanayo okwethu ukuthi sisithembele kuyena ngayo yonke indlela uzosivuza ngendlela efanelekileyo. Yilamaza besenhlizweni yami angebe imude ngiyamkhola uThixo kukhona okukodwa azokusho enhlizweni yakho akugcizelele kukusize ngoba kulesi sikhathi siphila kusona ukuthi sisizane bazalwane ukuthi sifike ekhaya sinesibindi sikhonza uThixo sinesibindi sokumkhonza uThixo ngenxa yokuthi usenzele umusa sabizwa ngendlalifa zezulu. Angidedele baba Nkosi asilidele emthandazweni ngegama lenkosi uJesu. Amen. Sisi 2 weeks ago umoya ongcwele wakhuluma la ngobaba ngoIsaiah 43:18-19 uthi singakhathazeki osingakhumbuli okwakudala ngoba umoya ongcwele wayithi wenza okusha. Into eyenza edala ukukhathazeka umoya ongcwele akhuluma ngayo ubaba uNdebele ukuthi ingqondo zethu isuke zihlale kokudala ukhumbule ukuthi ke nje kwake kwenzekana empilweni yami. Zonke izinto ezintsha uThixo azenzayo nayibeka empilweni yakho ungabe usayibona ngoba manje ingqondo ikhathazwe ile yanto eyenzeka ngalesi sikhathi. Umoya ongcwele uzosikhumbuza leyo nto ukuthi singakhathazwa yilutho ngoba manje sesiyidalwe ezintsha. Ngoba sesiyidalwe ezintsha nje konke sekusha konke okudala okwenzeka kudlulile empilweni zethu. uJehova uthi uvula okusha empilweni zethu ukuthi asiphile nje impilo esimple yokukholwa uye. Ayi bangcwele uthi inyoni azike zivuke sangena amakhanda inyoni ukuthi ke nje Nkosi yami ngabe namhlanje ithi mayivuka nje ibisoldier iqhubeka nendlela yayo ukudla kwayo izokuthola ngendlela idingo zayo zonke izoyithola ngendlela. Ngisho kuthiwa kunesomisa amanzi awekho inyoni ayiyeki ayindizi iphindele emuva ivuka nje indizi ibheke phambili. Asikhuleke bangcwele simkhona uNkulunkulu ngezinto zonke ezinhlasezela zona asiplenele zona egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Baba siyabonga ukukhuluma kwakho kulentambama yanamhlanje. Siyakholwa izwi lakho ongcwele siyanamukela izwi lakho elithi singakhathazwa izwi ngoba wena
siyalifaka ebantwaneni bethu, siyalifaka emndenini yethu, ey'hlotsheni zethu ngabangani bethu. Thixo wethu ongcwele ukuthi akakho ozofa untried kulona zonke ngoba ebulawa yistresi, ngoba ebulawa ukukhathazeka, ngoba ebulawa ukukosamakhosi uthamanasi ukweswela akuyikusibulala ngoba is not part and parcel of iy'mpilo zethu. Wena uthe uyasinakekela Thixo wethu ongcwele, uyasiprovide ngakho konke esidingayo egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Sinika wena indumo baba wethu ongcwele, sinika wena inkonzo. Sithi phakama nsubezikalana, phakama undunyiswa wena njengenkosi nomsindisi, phakama wenze egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Wena wedwa uThixo, wena wedwa uJehova Sabaoth, wena wedwa ufanele ukuthathelwa, ufanele ukukhonzwa egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Nangenkambama yanamhlanje siyakubingelela okhulume ngayo indaba ey'nkulu kule ntambama yanamhlanje, indaba zokuthi masingathathazeki. Thixo wethu ongcwele, ubungcwele bakho omgqobile wena sithatha somkhulu wambisa lele ndawo ngenkulumo ukuba kwezempilo zethu. Siyabukela konke Thixo wethu ongcwele okuthunyiwe egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Yena nomndeni wakhe uyele soninyanini egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Uyele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Enzise baba wethu enzele izinto ey'nkulu ayidela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha.
usebenzekile siyabonga ukukhathalela kwakho waseNazaretha
uNkulunkulu befuna ukusivezela nje namhlanje ukuthi akukho kufanele sikwenze ngamandla ethu. Akukho. Thina ukukholwa uKristu wasenzela umsebenzi. Konke okwakufuneka umuntu akwenze ngamandla akhe uJesu wafika ukuphelelisa. So abukho umzimba khopha asikholwe uNkulunkulu.
konke esikufisayo nesicelayo sicela egameni likaJesu, sinikiwe igama likaJesu. Yonke into soyifumana egameni likaJesu. Siphinde sishayele uNkulunkulu kakhulu.